Ngifuna untanami mina ngifuna ukuze untanami umthola kwena khanteni uramanyana hayi baba usikamkhomba kamntwana ophalaza na baba wenzani uthanga eliyangazi le baba uchuna ecosta ubambele ntwana epraka sure please nje sicela untana nje Clara rhlethi mntwana emunakini kanti hayi wa misbehave akiri wa misbehave Echo, bona rona retsa, sigo machine, ungatatazeli stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a two-piece, forget no matter the kishi. Lempilo is a costa, koge nama osta. Ambela phezulu ngathi singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, it don't see goni tsoti. Amaphansi la for life, njengobuka laugh. Amachita hlezi aneplan wona phuma da. Ebaba kudala sikudla, njalo siphethe ingudla. Sanibonani babukeli bami abahle emakhaya, we back again bafethu njengenjwayelo. It's your boy bafethu Reggie intwana yamaCrynus bafethu, izinto ezikhala kahle bafethu. Namhlanje guys ngibhalelwe ngisemarikana bafethu, somewhere around Lenasia guys bafethu. Uzinhle uyakhala, istory sakhe sibhlungu bafethu, uyasho ukuthi yena bammithisile maqeda ukumitha umntwana vele sekakhulile una 3 years kodwa ubaba umntwana uthatha umntwana ana 2 years and manje it's been a year bafethu, unyaka wonke angabona umntwana wakhe bafethu indaba zama 2000 bafethu, niyazi ama 2000 aze nomkhuba wawo kodwa thina sizama ukuthi silungise wona lo mkhuba lo, bangaspayizisi bafethu, bangaspayizisi. Niyazi ukuthi bafethu isikhathi sakhona manje ngifuna ukuthi ngingadli isikhathi senu, ngiphuthumele kuye uzinhle asitshele kahle sisonke ukuthi kahle zikhipha bomawadi bafethu, ziyenzakalani bafethu, umyenzani ubaby daddy bafethu njengenjwayelo ningayindawo bafethu. uReggie intwana sekasi intwana yamaCrynus, izinto ezikhala kahle bafethu. I'm hoping ukuthi namhlanje siyowina, asambeni bafethu sishoneni khona. Hello Zinhle njani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila man my sister, usibhalela ngithi usibizela. Nginibhalela. Okay my sister, ngifuna ungitshele man ukuthi kahle ulethwa yini la showini, yini into like ekuphushe kuze uzusibhalele? Nginibhalele ngoba ibaby daddy yami yenza izinto engafuni ukuthi azenze, njengokuthi athathe ingane. Uthatha ingane? Ingane inangaki my sister azoyithatha? Ina 3 years manje. Ina 3 years. Uyithathe nini? Uyithathe last year. Okay. Manje sekumnyaka manje untanami ngamboni. Bangisendela nje ithombe nje. Yabo like angimazi total noma mengiya lapha kubo. Banginikeza nje ama bad attitude nje, bashaya ngathi abangazi. Ubani lokunike attitude my sister? Mama wakhe, umndeni wakhe wonke awungifuni. Why bayenza so? Nikhena hlala nonke lapha eJardini? Asikaze sihlale sonke like bayitshela ukuthi mina like ngumthelele something or izinto ezinje. Ukuthanda kakhulu ne? Okay, kusho ukuthi like ukuthanda like in a way ukuthi nakibo like mabacala bakhuluma akasabamameli okanjani. Yes, unjalo vele. Manje into like ebenza ukuthi wena bangakuthandi. Manje my sister like uphila kanjani like umntana wakho sasemncane ngapha bamthathile like uzamile ukukhuluma nabantu abadala ngale ngakini ukuthi maybe bayokucelela yena? Ngikhulumile nabazali bami then baya kena then gaba icrisis ke. Ngaba icrisis? Ya kaliwa kabanjalo so. Kuliwa like impi ezandla? Yokuthukana ya. Mara bayikhofe my sister. Okay, mara yena like umntana wakho mambheka like kule thomba bakusendela zona like right like bamkhulisa kahle? Angimazi ngoba like angiyazi ne personality yakhe ukuthi ukhuluma kanjani nabantu abadala and stuff, angazi yonke into ngaye. Ngazi nje ukuthi nje yena uya esikolweni bangisendela ithombe crash so. Yeah. Hey my sister, situation yakhe ibhlungu kodwa sila ukuthi sizokusiza ngithola. Anesambe singathola impendulo ukuthi why lento le bayenza kuya ngithola. Like umntana msasemncane at least ngebe bamthathana 5 years nyana at least ngithola. Manje ngiyakubona my sister ngathi like awukho right emoyeni, umkhumbulile umntana ne? Ngikhumbule kakhulu yo. Namhlanje uzomthola umntana wakho my sister. Ngifuna ukuthi singadli isikhathi sigijimele kuye siyozwa ngayo ubhuti ukuthi kahle yini inkinga yabona. Mzansi ayile namhlanje bafethu niyeza ukuthi bafethu ibaby daddy thatha umntwana bafethu, umntwana usasena 3 years mara already sebembracket bafethu ningendawo asibangene.
My sister. Yeah. Konje sisiyakuphi phela kudala sihamba my sister. Yo ayisajika nje mesijika nje sihlangana nendle emhlophe. Sisajika la? Yeah. Yo, let's just hope my sister sifike lapha simthola yabo. Manje nje tonwayo. Ne. Yeah. Ngathi moya wakho sophansi my sister kuyenzakala. Ngidinekile angifuni ukubona ubuso bakhe nje. Awufuna ukubona ubuso bakhe? Ikuphi indlu yakhona my sister? Nangi futhi. Uye lo. Exe pras. Exe. Ha prakaril, wa mayurtsorela stin, wartsorela stin. Wartsorela stin. Wenzani? Wa utopastina. Wenzani? Kanti njani umuntu wakho? Wenzani? Angangiphakamisela istina thina. Eprawaka. Rina rilwani. Wamtsiba my sister. Lihlakana jwangu na my sister. Zokala. Ke utsaba di camera. Uringwaletse my. Akinata bakidikeni na. Awudikeni. Mara rihlile yika wena. Cause kwena baby tea, Costa usondele naye la ebondeni sokhulu. Zokala praka reme yi. Utla uhlalusetsa my. Salusa kuhle. My sister ngicela umtshele ukuthi izele. Ngifuna untanami mina ngifuna ukuze. Untanami lo. Umthola ko wena khanteni uramanyana. Hayi baba. Usikamkhomba kamntwana ophalaza na. Nosikong baba wenzani? Wenzani? Eliyangazi le. Baba uchuna. Uchuna eCosta ubambele ntwana. Epraka sure. Please nje sicela untana nje Clark. Rhlethi mntwana. Emunakini kanti. Hayi. Wa misbehave kiri. Wa misbehave. Uringwalethe mase ngicela umtshele mase ngathaka kuwe. Ngiphalele. Rhlethi tabo yongwana mfethu. Unalongwana haya my sister. Akwakha kiliwano. Jwang. Oscar wena ofeba. Umkhombelang. Uzale fona imali. Umkhombelang. Umzale fona imali. Umkhombelang. Dina wena. Umzale fona. Senzani lo? Umzale fona imali. Haw. Uyakhona ukukhipha umntwana wena. Uyakhona ukukhipha umntwana wena. Uyakhona ukukhipha umntwana na. Baba kusekhemera yawe. Uyakhona ukukhipha umntwana. Hayi. Bokhona epara wena. Bokhona epara wena. Siyakubuza bokhona. Okay. Bokhona. Sis, Ay man, hlelo tichuna score sibat. Hlelo tichuna score. Mamela, relax umamela. Bengikhala ngiyi-1. Arahlelo lwana mfethu my sister uruna linkinga wena sintsutseri ngwane sibine yenu hammoni. Ke mametsa abuke ke mametsa. My sister ngicela Ngifuna untanami bongekho nami ebhaka. Ngicela untanami tu. please. Awazwanga ama labor pains please. Bongekho wena. Isiponsor kuchamela kuphela. Bongekho makatete umntwana abantu mfethu. Mina half everything. Ufeba kai. Half everything. Wafeba my sister. Half everything. My sister kanti yofeba. Ngifeba nawe. Le ndaba le my sister ngicela ungitshele. Angifuni ukungena kini ngizola nabo mama akho. Last isaza lana ngithi bekuyi crisis lana angifuni ukungena kini ngicela untanami nje kuphela ninginike nempahla. Nisithathe nempahla zakhe ngisifuni ngizomthengela ezisha. Ngizomthengela ezisha. My sister mina ngicela ukubuza ukuthi wena kanti uyafeba. Ngizela ukuthi uyafeba. Mina ngicela ezokufeba nizibekele lena ngicela nilethele untanami nje. Ngoba ubona. Clark nje into engifinayo le. Wena ungijwayela kanti wenzani wena? Baba kanti wenzani wena? Uyenzani? Hayi man. Awuyekela ukusikhinya man. Ihlesa ubahlesanga wena. Ubahlesanga. Wathi keep ka into uyilahla mfazi. Wathi keep ka into Wathi keep ka into uyilahla. Wathi keep ka into uyilahla. Wathi keep ka into uyilahla. Wathi keep ka into uyilahla wena sani? Lesijwayela kabi le empintshaka kupa ubehave ne ke kupa ubehave utitshwara shapo re tletse ngwana tloela drama ra tsebo rona le drama brake and wa ishapa drama ya gago rena re batla ngwana fela uTleimani ngoba ulethanga nanex nje angisizanga ulethanga nanengubo namaphempasa ngilazi iphempasa eliphuma epraka she epraka arlwane ne yehlisa moya urichayela gore bothata ba gago ke eng cause my sister watch gore it's been a year utsere kuchele bothata ba ke di camera a ke di batla camera so di tlose
o ka se kgone ho bulela since re tlile ka di-camera. O di batla ka di-camera, o tlisetsa di-camera, o tlisetsa di-camera, o tlisetsa di-camera. Mpetse re batla mntwana hae, mpetse re batla mntwana hae. Amnate mntwana hae. A re rokokota my sister. A re rokokota. A ke ruteng mntwana mo jarateng. Mntwana mo jarateng a ke re. Uko kae kanti mntwana? Uhlala kuphi kanti umntwana my sister? Uhlala la. Uhlala la. Ula. Flopo kwena ti hlantsang. No cause re batla kena jarateng se tso re bulele. Yeah. A re botse o re batla ngwana. Ngwana ofi? Ofi ngwana. Hayibo kanti urorisa ngumntana kabani? Re tletse Urorisa ngumntana kabani? and fere my sister like o re chaetse gore moledi wa gago ha mo frostane. Wa sa mo frostane. Ane ba kilwana, am frostane overs ngwana wa tseba o etsang dikhoning. Busy ngwana dikhoning. Le ke tseng ha le busy dikhoning. Ke dule ne ke tana se ne ka monka na ngwana ka. O nkile ngwana ha o cause yena na tjola. Wa tjola o. Lezimo wena nomama khona izikhulumayo ukuthi mina ngiyafeba mina. My sister kanti usifebe kanti. Ngifeba nobani mina? Ari butse my sister bari wena wa tjola that's why baby daddy atse ringwana. Ha wangiphikisa. Angitsholi. Ebraka sheba ne Nami Clark nje ngizelanga. ke gale re debate anthola. Ungakhulumi next. Why uact ngathi ngizele wena ngizela untwanami. Asanga so asanga relationship lana sisela untwana. Simeka ungasincapheli wena uyadelela wasincaphela wena sani. Wasincaphela. Ungasidelela silingani nawe. And siyaspana silingani nawe and siyaspana. Okay mamela ge. One on one mang lena nakilwane musi nakilwane rinkelelang Hayi bra ke manyana mpetsa ka tlolwana yimpetso nna ke tletse go lokisa my sister wa tlangwana aka o qala ku yentse uncavela ka Untotsetsa o tsatsa. ya ke sponsor Sa go etse. O thusa batho ka o etsa la. My fuck no. thusa ba My fuck. a o tsebe o ska fogo na sa Awuyazi show. o ska fogo fa re lekanlwe e baba ay man aw relax esibali yo lezi yenza bull fight ale my sister e baba emfethu no lesikalwana bafethu no Kosti tira na lentwana yenza tume ngazo Kosti e baba no my sister oza ungishiya ngiwani bangigijimisa bafethu bafethu ngicela umkhuze my sister ngicela umkhuze yo my brothers yehlisa umoya man yo yeah please Kosti kupha umhlugele la abulelele ibaby mama yeah Epram sicela ulanda umntwana Wena. Ki Ngololanda umntwana maye asiphalazi la wangikhomba ngomntwana okuphalaza the brothers rihletse ngwana yo bengiyiwani ebhaka la bengiyiwani yeah how brothers okay my sister ngicela ume la Kosti umhlugele ribona uri batlo tshunang brother wena o ka ruhletse ulwana yi narilwana iralukisa okay fair utla itima mamela brak mamela ge a re bulele menthumene nna le wena mamela brak ne sheba brak my sister o lla ka ngwana and watch gore it's been a year mfethu it's been a year ammone ngwana It is okay wa sa dumele go rabone ngwana It is a affair. So na ke no affair. It's a affair Yeah, like my sister na le ndaba yakhe kufeba ngathi serious my sister Yokufeba kuphi nobani umama wakhe akangithandi mina obviously noma ngama nomuphi umfana uzothi ngijola naye wabonga joli wena angijoli naye umngani wakho naye angijoli naye ebraka uyatsho my sister ukuthi thaba nke umngani wa gaya abajoli braka sheba ge a re tlwele ntsetsa mjolo bafethu nna ka tlo solva mjolo yo awukazi hayi nina bafethu
hayi man akatlo solva mjolo mfethu kuyawubuza wanthola lona mthatha ba kuhlokanisa fela akilhlukantsi mfethu my sister o lla gore spine ya sa bone ngwana so nna ke batla gore ke lokisetse ba fethu even though le lwana ne le ska involve ngwana ba fethu le ska involve ngwana ke mama ngwana ke mme wa ngwana yeah fuck fuck re lokisa jwang khepra kopa wena like o phaule gore Ke ha Paul. ile so taba re lokisa jwang ha Tshele ba bona something. ngwana tshwentsa etse yeah I never came lunch get the fuck out of my life we into it itswa empilweni yethu okay sheba ke utla gore maybe wena maybe una no ka re baby mama like o sa batla wena a batla wena o batla ngwana bra nna re batla tsiba gore he yena a batla bona ngwana tshwentse a etseng tshwentse a etseng ke mbatla matle le wena mfethu sure take her a ke matle okay question isa emi gore ngwana o mmona neng umbona nini bine ye ya sa bone ngwana nangifuna umntanami mina o batla mntwana gae sibale re tletse mntwana gagalima mntwana le mfethu kujoti it's like Sure. get the fuck out of my life then sure akidikena ko bahle a re batla o batla ngwana ya a re batla nangifuna umntanami fuck out funa mntwana I don't care fuck out ufana fuck out nami ngisangi nje ufanele wena kai wena Yes. ufanele wena kai Ufana nami. hey utla ufanele epraka I would say I understand praka rena re tletse ngwana o kae ngwana he ngwana ayo ngwana uko kae ngwana Hayi. uko kae ngwana iba fethu kupa linking camera ya lona le kupa linking ndading ya lona why link le yona pantshanyana ya lona Why? liva yi ikamera akabutse linking yona ntse ya lona liva yi mba fethu ke kenele heso re chive yona tshiretsang go ba ntse rena re tletse ngwana mpetso re ya fair le ding lingwana mang e tla fair o tlo retsang e tlo fair le ding ba fethu o tlo retsang ke nka re o batla re thusetsa wena ke nka re o tletse ka re thusetsa baba ki go jwetsa my sister tsamaya ay fuck man o tshwarana le mang o ska re futsek yeah uskar futsek sure my sister ngicela uphume kuwe lo muntu ecosti awuhlole pari urivayo woza ngapha my sister waruha sibali waruha wena sani my sister woza ngapha lo mfana ngathi uyadelela ngiyadelela usovele my sister ukanje vele ne manje my sister ubonile ngizamile mina ufuna nokungishaya ndangimenzanga niksi my sister ngiyamazi angazi nje ukuthi uchaza abani ngoba nami akangichazi ngifuna umntanami nje qha phela manje my sister nanoma sithi iyodibana ecourt ekugcineni because manje phela manje uzenza iscore kwamele silibe sivimbana naye ngathi umntwana omncane hayi sis man baba hayi sis man uscarfok maka ngibonga ukuthi nizamile shem ukungisiza nizamile manje le ndaba lena ngiyabona ngathi ayiphumelelanga so ngizohamba ngecourt my sister mina ngifuna ukukhuluma kakhulu ne wacede wonke ngicela umele lapha esayidini ebhasini ngikhulume nababukeli okuningi sokuceda masiphuma la ngizomkhipha ubuclever lo mzansi hayi bafethu ngibonile bafethu ngijulukile bafethu ngiyabaleka ngapha nangapha ngazi nokuthi ngiyekuphi bafethu because leyo le ifuna ukungigwinya ene mina ngilwisi baby mama ufuna umntwana wakho umthatha kanjani umntwana ona 3 years kahle umthathe ana 2 lo mntwana lo namanje akafuna ukuthi umama wakhe ambone hayi bafethu niphawuleni nani le nizweni ukuthi nibamba kanjani bafethu senizongitshela lapha kuma comment section ukuthi zithini bafethu mara my sister wagwinye wonke uthi soyicede court and nami ngiyayiphakamisela soyicede court bafethu iRich Nation TV njengenjwayelo cela ningakhohlwa ukulike ni share niphinde nisubscribe bafethu thank you ngiyabo hayi